candidature fi wonugol député pita ko Guido Fulɓe taw mi adoto yewtagol hunde wotere. Guido Fulɓe c'est quelqu'un que je respecte et que j'aime bien. Kono Guido Fulɓe no doit famude hunde wotere hadi lagine ɗo yara yeeso ko tawde ko dakkali ɗi janga anda hunde woni laamade lagine depuis 58 ko contraire ko wolda kon Guido Fulɓe. Sa yi lagine no ɓuri jasude leyɗe ɗen fof ka aduna Allah ko tawde ko ɓe janga anda bihi basiran tun wona lamminede. Hara janguɓe heɓi diplôme ji mum ɗin ɓen no joɗɗina waɗa sera kono noon ɓe inni womo janga andata si portomonique e simonaki. Ayi kala mo yiwɗa no yawiti gandal ando janga. Celui qui n'est pas instruit o anda nafa gandal. Komo anda gandal tu yawoto gandal. Goɗɗo jotta ko janga waɗa bac plus 5 eɓɓindirawo e tamba dufaru ndu meɗa natugo l'école. Kon tigi woni intelligent wo ko fori wo. On tammo wolaynoɗa an Guido Fulɓe ko fewndo jaggu noon. Toi tu parles des années 50 des années 60 a yali ko bobo hoyni technologie woni ƴawnude annalla on townamo dow. Keɗa sikkude ɓe wonɓe ka lycée ni actuellement woni ka collège ma wonɓe primaire ma woni ɓe université ɗa sikkude ɓen kan ko feetuɓe koyeɓe wonu ɗon tun yimɓe komoɓe arani tun compay kun saare ma yimɓe go ara nommé député ara ɓe wata e windugol. Ko ɗum waɗi angal janngugol moƴƴa. Angal janngugol moƴƴa. Andi si a waɗali étudier en français sa yi goɗɗo no jangi français tawi an a janga hara ɗe yawitimo ɗa enna on ko aduna yanko jonko fus on ko zéro. Waɗɗo ñallal gotal banno ɓuri mo meeɗa wadde ban ko won tigi woni intelligent wo. Parce que le minimum o naati nder ton o yii no woniri. Pay kun saare mérita wonugol hay chef de quartier hara ko leymiro ka maɓɓe ton. Accu encourage ugol ɗum ɗon Guido Fulɓe ta encourage sama kala ka leydi men. ɗen kombatude fi daɗɗalngol duwaɓe wonde gollugo duwaɓe wonde lamɓe ka leydi ɗum ko janguɓe anduɓe faamuɓe yiɗuɓe leydi ndin. Kono sari a waɗi vidéo encouragé Sifa Pay kun saren yo wonu député pita la ngandele so falno wonde député kamon a jaɓata. Tu vas pas l'accepter parce que iɗa yiɗi kamon. Kono num Pay kun sare ɓokki e waɗugol wonugol député kono num Pay kun sare ɓokki na añugol goɗɗo e gañaɗo goto mo ɓen haalnay gonga Pay kun sare o ko hay wonugo hara ko secrétaire e boutique o wata wonde. Il ne sait pas écrire ni lire. O anda kadi ko goɗɗo faala o jam photo kadi o watta ɗon tentini ko jam photo ko. Min mi hoolaki jam photo ɗo. Joni Pay kun sare heɓino grade joni ko yo aro jam fo bari wayt o jam fo UFDG o jam fo fulɓe jonnon mo tron fi o jam fo lagine fo. Guido Fulɓe t'as pas bien réfléchi e gon sengo ɗon. Gonga no weli na en ƴurutun yewten. Nani ɗon inna way waɗuɓe révolution ɓen fof janga ɓe waɗiri niyeni ɓe wattiri niyeni ɓe waɗiri niyeni ɓemɓe ɓe innata janga fof ko yimɓe janguɓe no parce que le minimum ɓe jangi seeɗa. So ginni noon on artiray tan Almami Samori Touré nge tan woɓɓe go haray ko ɗum ɗon woni angal gandal parce que o anna no avance janguɓe ɓen noon andi anna on no avance taw ƴeɓɓidiran en époque ji ɗi andanɗa hoorema e soro men en heɓanoka innon ko ɗum gollitirten fewdo ɗo. Pay kun sare hay leymiro harakka maɓɓe ɗon o mérita wonugol hay chef de quartier en fait kede pita ɓe feetu kede ɓe pita ɓen ko huɓɓuɓe ka ɗon sikkude ɓe pita ɓen kanko ni ɓe yarirta ɓe pita ɓen no jangi ha hawji woni États-Unis woni Europe woni Afrique kede pita kamɓe ɓe duɗɗi acci encourage gol penale ɗon andi Guinée ko ɗum haadi yaren yeeso a yiye goɗɗo no jillidira combat kañum e comédie a yiye goɗɗo no jillidira soobe e samakala yimɓe darete a yiye région pita feccere nden ɓe ala moyen ɓen fof no weela yiya goɗɗo goo no jala inna ɗaɓɓa e député jo mo en fait mo wawata jangude hay arrêt de mort makko on si ɓe ni o signe suɓen ko encourage en kala ko a jaɓata doga kamon toon tawi no woɓɓe goo jaɓa e ɗum minen min falaka kala gollowo ko administration lagine hara o janga min falaka ɗum ko erreur molanaɗo no e nder leydi andi ko diplôme ɓe jelo marɗen chaque année andi ko diplôme ɓe jelo woni en chômage nder lagine
kono mo janga sikka e bonjour ko landam on tertoto ɗin piiji taw encourage ɗo penale accie ɗum sifa ɓen yimɓe hayɓe wowli sifa ɗin piiji nayon jonno importance ɗin piiji sakko hoccagol ɗo woyi pay kon sare député on to kam on kaka maɓɓe. Mais moi, je connais bien les gens de Pitassi. C'est des gens très calés. Des mari hakkila feti. J'ai grandi avec eux au Sénégal, un peu partout. Asikou de benko be boulao yette be pita boulao. Achi encourage gol pénal kale du men. Achi wadu gol promouvoir médiocrité. Tan wadu dun jamais. Sendindire fogne cholli. Sendindiro birdu de botte. Sina dun on majjay. Ko fetu do tu encourage ta goddo fi pay ko sare wonu député pitaw seul les fous gogo sandari palmarès pay ko sare o sandari palmarès makko ko ay minyama nene goto halfintamo madum halfinamo boutiquement c'est lâche, il a trahi Barry White ko woni wodum ko haccati makko ton c'est pas mon ami, c'est pas mon ennemi kono jamfi ke Barry White o yilti wari o jamfi UFDG o jamfi fulbe ben fo joni non ko pon fal don yo joni joni ko hore mon fal don mo jonde fi yo nyamo ngin bon fois on fait tout Guido Fulbert n'encourage pas de médiocrité s'il te plaît, tu es très intelligent il a yidu malante dimma mais wonde koy sifa koy piyo don terto dun ko fetere no encourage gol yobe janga jogito leydi men din kare ko on fetu ko no yimbe be nafa on no yimbe be woni jangande ko lagine ko fiyon goddo no dawna biddo mun yoba scolarité ji makko din foka leydi asiku de Guinée foko analphabète Guinée be nabe analphabète de ko analphabète be ben jonna parole yo haalu si analphabète jonon haali do joni ananay haalaji makko din anda o do ni hakkil makko kin o anda kon to fi o anda hay kon wete laamu sida dum goddo encourage ta fetu do vraiment yo jolno hara sellu be no jodi sube ko wadon dumbu yalla ni fetinde be yimbe lagi nandi be wowta si fadi piiji be anda dum hay timmuno be fuddi ke fetude ka leydi men parce que be fuddi ki encourage de médiocrité ko noni fetere jokkudon ni lagine do pay konsare député pay konsare o feƴƴata ka téléphone makko don e sidara goddo ditamo radio ma uditane ore makko golli nodi golle ko wawata wadugol mais taw nabu ngala hay non député ok yimbe janno sikkude yimbe pita ben ko no feti ne ko ni jam forton goddo encourage on fetu do go yo ar laamo yimbe timmube ben encourage on goddo go mon jabata laamo on kamon inno yo aro laamo leydi go on feti ko foti goy so ndikki on yotto men ko no men défendre on sokko don parce que on feti non ebi sabu jawdi aduna sabu wojo waja sabu kat no doga dun no winda wuytun ko dum jawdim ta on feton ka on tawa goddum ka on ala yudi ka hidon suni ka on mila on fetu ka ko onno onon ko hande tun darto on darta fi lagine jango pay kon sare ko fenowo dumbuya ko feno ben fo no ukkondiri dumbuya be wondi ben fop ko be gotum dumbuya a trahi son frère son grand frère onno Alpha Condé pay kon sare a trahi son grand Barry White kon Ousmane Gawal a trahi Cellou Dalein son grand ko kambe sna bla bandi tunni des imbéciles tare réunis na kambe tun jododi Guido Fulbert mi da ta encourage si fadi pidi parce que moi je t'aime bien sois neutre dans ce genre de trucs on cool jangana men wonde kirdinana men wanna men vidéo ji ko men yidi ko watta ko wowi kon si goddo wadi feetere ta hollumo an yida supporti dem feetere ta jabudum pay ko sare ko zéro ka aduna do ko rien mi wala kay ko gorko même être un homme tigi mi wala ki parce que mo nande moldudo sa jetti ngari bali a tappi ndi andi moldi non di waata non di jandirta non di labire ndi dum non ko non pay ko sare way en même temps woni manipulateur jo et puis kadi mo jogiti yeso gejo manière ji makko din ko manière ji gorkoti debboti asikay homosexuel jo jange jama on ando yimbe ben no way kombo jettata lâche yo lambina mo pita fo kede be pita ben kada sikude be sulmi be jawri mo janga bihi basiran no wayla ma de pita kono hala mo laabi bernde kadi wa pita fo
kere apprentissage makko be pita ben yal dum kere non so ara non kadi ko jangi ko ngayor kere wara o hibba e mabbe uddite gite mon dengo non lagine ta jawdi aduna wadu han don sanani bepperi yimbe ko inna e be jangudo nafata kala mo nanda no na jangudo bokka fus andu ko anda fus ko fewndi andu wanda hay hunde pijidi fo ko nder gandal woni kale nange kala ko yiwda ko nder gandal woni hay si a jango yali kay kola ekkito to hunde nden si wawande ma hendo dande dum kadi ko gandal no acciri ni encourage gol penale ka leydi men do fi alla pay koy no wara yimbe no sonji kanko tigi pay kun sare ko lâche modi lâcheté yagal fetungal kaduna laron encourage on dimpiji quoi famin kino don ko politique wadon sama sobe hara ko waro eta yimbe arrêtez ça, vous arrêtez ça automatiquement. Mimi da pagay mi da samakala fota tentini wadugol samakala ka wonki jiponata e ka yimbe lettoto e ka nguika e njaggu woni taw wadu samakala e hore dun do pay ko sare ce n'est qu'un lâche, un simple lâche, parce que ko campagne référendaire ni dun napi ji référendaire ni parce que dolo koy fok moy dawno windi wi kono ni référendum ko yimbe ben jodo be vota na hore mabbe mo be suudo nata e cabine mum vota ko ngandi siko oui et siko non kono anka partout dans le monde entier faut ko oui watiti ko dum woni en fait mimi dans l'élection faut ki to wadde ni na référendaire ni na référendum ni dun do ko pagay jokku don mais ko buri lankil fude mum ko tellement ko won don nay won don buuji kon don yetti boggol wadi ka dande mon don podude parce que ngol boggol ko boggol ngol 20 ans won don wadde ni ka dande mon nyande kala men nani goddo e mon no wulli to men na ko non jodi no wowliri ni parce que on fama gite mon de no wonde rido ta goddo encourage do de ko mori ma dum bula o ma dum jamfante yo ardo lamo yimbe men jabata dim piji